Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Urwego rushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo Kinshasa uyu munsi ruratangiza umutwe witwara igisirikare wo kurinda ibirombe, kubahiriza amategeko bigenga no gukurikirana neza amabuye y'agaciro bivamo. Raphael Kabengera ukuriye ikigo gishinzwe bine yavuze ko uwo mutwe ari igitekerezo cya Perezida wa Kongo Félix Antoine Tshisekedi mu ntego zo kuvugurura uru rwego no kurwanya imicungire mibi y'amabuye y'agaciro. Icyiciro cya mbere cy'uwo mutwe usa n'abagisirikare kizaba kizwe n'abantu hagati y'ibihumbi 2053 biteganyijwe ko bazatangira gukora mu kuboza k'uyu mwaka nyuma yo gutozwa. Kongo Kinshasa ni igihugu gikize cyane ku mutungo kamere ariko cyaranzwe n'ibibazo bikomeye mu kubyaza inyungu igarukira abatuye iki gihugu. Kugeza 2028 biteganyijwe ko abantu 2020 bakora muri uriya mutwe bazaboherejwe gucunga ibirombe bigera kuri 22 ahatandukanye muri Kongo Kinshasa. Bimwe mu birombe by'iki gihugu nka Rubaya, kimwe mu binini cyane ku isi bikurwamo kuruta, muri iki gihe biri mu gace kagenzurwa n'umutwe wa M23. Urwo rwego rwa gisirikare rwashyizwe miliyoni $100 rwiswe Mining Guard ruzasimbura abasirikare basanzwe barinda ibirombe, rwateye inkunga na Leta Zunze za Amerika hamwe na Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu. Abarugize bazajya bagenzura ubucukuzi n'ubwikorezi bw'amabuye y'agaciro kugeza basohokera hanze y'igihugu. Leta ya Kongo ibarirwa umutungo kamere wa miliyoni w'agaciro ka tiredi $50 utarakorwaho. Gusa abaturage benshi b'iki gihugu bakomeje kuba mu bukene bukabije n'intambara muri burasirazuba bwacyo. Ariko kandi Montreal mu Busuwisi icyiciro cya nyuma cy'ibiganiro hagati ya Leta ya Kongo n'inyeshyamba za M23 cyashojwe n'ubundi nta ntsinzi ibonetse, bigaragaza ko inzira y'amahoro iri hafi gucika intege. Nubwo ari amasezerano yagiye asubirwamo ndetse n'ubuhuza mpuzamahanga bwagiye bukurikirana, nta ntambwe ifatika iragerwaho. Impande zombi zikomeje kuguma mu mwuka wo kutizera no guhangana ku mbaraga. Ku butaka kudindira kwa diplomasi isanzwe bisobanurwa n'itangira ry'imirwano muri burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, aho guhagarika imirwano n'uburyo bwo kubaka icyizere bukomeje kuba amagambo kuruta ibikorwa. Muri iki gihe gutsindwa kwa Montreal kurushaho kongera gushidikanya ku nzira y'ibiganiro, aho abantu benshi batangiye kwifata nk'itabasha gukemura ikibazo mu gihe ihohoterwa rikomeje kuba no mu gihe hari inyungu z'akarere zigira uruhare mu gukomeza iyi ntambara. Kuko mu nyandiko amasezerano yari asanzwe ahari guhagarika imirwano, kurekura imfungwa no gushyira uburyo buhuriweho bwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano, ibyo byose byari bigamije kubaka icyizere. Ariko mu bikorwa amasezerano abiri ya mbere ntiyubahirijwe, nayo guhagarika imirwano no kurekura imfungwa. Ibyavuyeho nuko buri ruhande rwagumye ku mwanya warwo. Icyagaragaye gikomeye nuko hashize iminsi 2 ibiganiro birangiye, imirwano hongeye kubura mu ntara Kivu y'Epfo na Kivu y'Amajyaruguru. Impande zombi zitangira gushinjanya, buri ruhande ruvuga ibisasu n'isenyuka ry'agahenge. Hari ibipimo bibiri byari bigamije kugenzura uko ibintu byifashe: kurekura imfungwa zigera kuri 400 mbere ya tariki ya 27 Mata y'uyu mwaka no gushyira uburyo buhuriweho bwo kugenzura ihagarikwa ry'imirwano. Ariko bimaze kugaragara ko ibintu bitagenda neza. Icyari giteganyijwe ku itariki ya 20 Mata nticyubahirijwe. Ku butaka nta buryo bufatika bwo kugenzura ihagarikwa ry'imirwano buhari, guhagarika drone z'intambara, guhagarika kubangamira GPS, kororeza ingendo z'abakozi baroni no kurinda ibibuga by'indege n'ikirere. Ibi byose ni imisabwa bitarashyirwa mu bikorwa. Muri iki gihe cy'ubushyamirane, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatangaje ko zarashe drone y'igisirikare y'u Rwanda mu misozi ya Minembwe mu karere ka Fizi. Nk'uko itangazo ribivuga, iyo drone ngo yarashwe ikigera mu kirere ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kane nyuma yo kumenyekana mu kirere cya Kongo. FARDC ivuga ko ari ukurengera ubusugire bw'igihugu mu kirere. Igitero kigaragaza kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igerageza rishya ryo guhungabanya umutekano mu gace kari mu rwego rwo hejuru rwo kugenzurwa. Ingabo zishinjurwa na M23 kuba inyuma y'uko kwiyongera k'ubushyamirane, zivuga ko ari ibitero by'indege byibasiye uduce twa Mikenke, Kakenge ndetse na Puezero byabaye nyuma y'umunsi umwe gusa inama ya Montreal ibaye. Gutsindwa kwa Montreal si igihombo cya diplomasi gusa, ni n'impinduka ikomeye kuko usibye amasezerano atubahirijwe, icyizere ubwacyo cy'inzira y'ibiganiro kiri mu kaga. Mu mezi ashize ibiganiro byagiye bisimburana ariko nta mpinduka bigira ku butaka, ahubwo buri gihe iyo habaye kugerageza guhagarika imirwano hakurikiraho isubukurwa ry'intambara, nk'aho ibiganiro bihindurwa uburyo bwo kwisuganya kurusha gushaka amahoro arambye. Mu nzego za diplomasi naho gushidikanya biriyongera, bamwe batangiye kubona ko ibiganiro mu buryo buriho ubu byageze ku iherezo ryabyo. Nta buryo bwo kubahiriza amasezerano, nta bushake bufatika ku mpande zombi, kandi nta n'ubufasha mpuzamahanga buhagije. Ibi byose bigatuma inzira isa n'itabasha kugera ku ntego. Nk'ubusesengura ikinyamakuru Media Congo ribivuga, ikinyamakuru kiribaza icyasimbura ibi ngo havuka ikibazo gikomeye kitetse ibiganiro bikwiye gukomeza uko byagenda kose, cyangwa se hagomba gushaka izindi nzira. Ku ruhande rwa Leta ya Kongo hakomeje kugaragara igitekerezo cyo kongera imbaraga za gisirikare, cyane ko FARDC ivuga ko ifite ubushobozi bwuzuye bwo kugenzura, gusubiza no kurengera ubusugire bw'igihugu. Ariko intambara yindi ishobora guteza ingaruka zikomeye, harimo no kwirakwira k'ubushyamirane mu karere. Hari n'izindi nzira zatekerejweho, gushyira uburyo bushya bwo guhuza impande bufite imbaraga nyinshi kandi bukabasha gushyira mu bikorwa ibyemezo, burimo abahuza mpuzamahanga bafite ubushobozi bwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano, cyangwa se none gusubira mu buryo bw'ibiganiro agashyirwaho n'uruhande rw'akarere kose. Ariko ngo ikigaragara ni kimwe nuko nyuma Montreal bigenda bigorana kwizera ko ibiganiro byonyine byazana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Mabwire kandi ko umuyobozi wungirije w'ihuriro rya M23 ushinzwe ubukungu n'imari akaba n'umuyobozi w'umutwe MRDP twirwaneho Frederic Kanekirukema yasabye Leta Zimwe za Amerika guha agaciro uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Kongo Kinshasa. Kanekirukema yatanze ubutumwa mu gihe umuryango mpuzamahanga nta kikora ku bitero ihuriro ry'ingabo za Leta ya Kongo rikomeje kuva ku bice bituwe cyangwa se byahungiyemo abanyamurenge mu ntara y'Kivu y'Epfo, cyane muri komine Minembwe. Yavuze ko uburenganzira bw'ibanze bw'ikiremwamuntu bwubahirizwa cyane muri Amerika hashingiwe ku itegeko nshinga
nshinga kandi kuri itegeko rirwanya leta yose yashaka kuburengaho. Umuyobozi wa Twirwaneho yasobanuye kuri itegeko ritareba muri Amerika gusa ubwo ko rikoreshwa no ku bihugu by'amahanga kuko ari iki gihugu cyashingiyeho ubwo cyasozaga intambara henshi, kandi cyatangaje ko kubera amasezerano y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro Amerika yagiranye na Kongo Kinshasa mu kuza ko umwaka ushize yirengagije ingingo y'itegeko irengeye kimwe muntu mu bihugu byose ikiri imbere inyungu zayo. Yagaragaje ko igira Amerika igihugu rero ko yashyize imbaraga nyinshi mu kurengera ikiremwa muntu mu gihe kiri mu kaga, bityo gukwiye kwisubiraho ku ruhande yafashe mu ntambara y'uburasirazuba bwa Kongo. Ateragize ngo Amerika yisubireho ku ruhande yafashe mu ntambara muri Kongo Kinshasa ishingiye ku ndangagaciro zigize urutirigongo rwa Amerika nk'igihugu. Itariki ya 20 Mata uyu mwaka abanyamuryango bo muri Amerika bahuriye mu myigaragambyo ya Washington DC basaba umuryango mpuzamahanga kudakomeza guceceka mu bene wabo bakomeje kwicirwa mu ngo zabo no mu nkambi bahungiyemo. Iyo myigaragambyo yabaye nyuma y'igihe kinini imiryango irengera uburenganzira bwabo nk'Amahoro Peace Foundation n'MRDP Twirwaneho ibatabariza ariko ntihagire igikorwa. Naranganije amaso ibinyamakuru byandikirwa mu Burundi, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika baratwikeka CNDD-FDD riri ku butegetsi Burundi ryatoreye Perezida Evariste Ndayishimiye kuzarebera umukandida mu matora ya perezida ateganyijwe kuba umwaka utaha. CNDD-FDD yabitangaje mu butumwa yatangaje ku Mwero Mbaga. Iki cyemezo cyafatiwe mu nama idasanzwe y'iminsi 2 ya komite nkuru y'iryo shyaka yarangiye kuwa gatandatu yabereye muri seminari nkuru yitiriwe Jean Paul II mu murwa mukuru w'Igitega. Mu ijambo yavuze ryo kwemera kuba umukandida Ndayishimiye yariye ko atazigera yemukira abaturage kandi ko azakora ibiteza imbere ishyaka n'igihugu no kubahiriza amategeko. Mu butumwa yatangaje nyuma ku rubuga nkoranyambaga rwa X, Ndayishimiye yashimye abamutoye yongeraho ati ko twakoze mu gashima mbemere gukomeza ikivi turi kumwe twese kugira ngo umurundi wese atunge kandi atunganirwe. Evariste Ndayishimiye w'imyaka 57 ari ku butegetsi kuva 2020. Itegeko nshinga ry'Urundi ryemera manda ebyiri zikurikiranye kuri perezida buri imwe y'imyaka 7. Mu butumwa yatangaje kuri rwo rwa X, CNDD-FDD isubiramo amagambo ya Ndayishimiye muri iyo nama ashima abarwanashyaka bayo kuko bigaragara ko bari ku murindi mwiza w'iterambere. Burundi ni kimwe mu bihugu bikeneye cyane ku isi ndetse na mbere y'ikibazo cy'ubuke bw'ibikomoka kuri peteroli kiri ku isi yose kubera intambara mu burasirazuba bwo hagati bwari busanzwe bwugarijwe n'ikibazo gikomeye cy'ubuke bw'ibikomoka kuri peteroli. Ndayishimiye yanasabye abarwanashyaka ba CNDD-FDD gukomeza kwisuzuma mu byo biyemeje n'ibyo ruharanira ndetse ashima ko demokarasi yamaze gushinga imizi mu Burundi. Avuga ko Abarundi bishimiye ubuyobozi buharanira bugengwa n'amategeko kandi bushishikajwe n'ineza ya bose nk'uko CNDD-FDD yabitangaje. Raporo y'umuryango urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch y'umwaka ushize ivuga ko umwaka wabanje ishinja ubutegetsi bw'Urundi bwewe n'ishyaka CNDD-FDD gufungura urubuga rwa politike, kwibasira itangazamakuru ryigenga hamwe n'abatavuga n'ubutegetsi. Iyo raporo ishinja imbonerakure, urubyiruko rushamikiye kuri iryo shyaka gufunga bidakurikije amategeko, iyica rubozo, gukubita no kwica abakekwaho kutavuga n'ubutegetsi. Leta y'u Burundi yakomeje guhakana ibirego by'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu irimo na Human Rights Watch ivuga ko ibigamije kuyiharabika. Muri iyo nama y'Igitega CNDD-FDD ivuga ko Ndayishimiye yanaboneyeho umwanya wo guhitura abayobozi bamwe na bamwe badindiza urugendo rw'iterambere, abasaba guhindura imyitwarire kuko ubu batazihanganirwa. Iri shyaka riri ku butegetsi kuva 2005 nyuma y'intambara yakurikiye iyicwa ry'uwari Perezida Melchior Ndadaye wishwe 93 n'igisirikare cy'Uburundi cyari gizwe n'abatutsi. Ndadaye wari umuhutu afatwa ko ari we perezida wa mbere w'u Burundi watoye muri demokarasi. Intambara hagati wari umutwe w'inyeshyamba wa CNDD-FDD n'igisirikare cy'u Burundi yamaze imyaka irenga 10. Mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko yabaye umwaka ushize mu Burundi, ishyaka CNDD-FDD ryegukanye imyanya yose 100 y'abagize inteko ishinga amategeko batorwa. Mu matora abatavuga n'ubutegetsi bamaganye bagaragaza ko yishe demokarasi muri icyo gihugu. Ni nyabije muri Uganda abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Mwanditsi w'umugabo witwa Christopher Okero Onyumu yahakanye icyaha cyo kwica abana 4 avuga ko atabikoze abigambiriye. Uyu mugabo w'imyaka 39 ashinjwa ibyaha bine byo kwica abana byabereye ku ishuri ry'inshuke ry'abana bato yiga mu mujyi wa Kampala hari tariki 2 z'ukwezi kwa 4. Mu buhamya bwe Okero yavuze ko atarafite umugambi wo kwica abo bana kandi ko ubushinjacyaha butashoboye kugaragaza ibimenyetso bihagije byerekana ko abikoze abishaka. Ati sinica abo bana mbigambiriye. Yavuze ko ari ibisobanuro bifite by'uko abo bana bapfuye ariko ko atabigizemo uruhare rubigambiriye. Okero kandi yavuze ko inyandiko zigaragaza ko yemeye icyaha yazikoze ugahato kuko ngo yashyizweho igitutu n'abashinzwe iperereza bityo ntiyabashaga kuvuga ibyo ashaka. Yasabye urukiko gutesha agaciro ibyo birego avuga ko ubushinjacyaha butagaragaje neza ko afite umugambi cyangwa se intego yo kwica abo bana. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha bwari bwagaragaje ko Okero yemeye icyaha cyo kwica abo bana agamije kubona ubutunzi ariko akabihakana avuga ko yabihatiwe kubyemera. Hanyuma umunyamategeko Dr. Kiza Besigye yigishije umushinjacyaha wa leta kukurinda abatangabuhamya. Urubanza rwegwamo Kiza Besigye rwagaragayemo impaka zikomeye mu rukiko. Umwe mu banyamategeko bamwunganira Frederic Mpanga yabajije ibibazo bikomeye umushinjacyaha wa leta kubijyanye no kurinda abatangabuhamya. Urwo rubanza ruyobowe n'umucamanza Emmanuel Baguma. Ku ruhande rwa Besigye n'uwo bareganwa bari bahagarariwe n'abanyamategeko barimo Manga, Ernest Karibara na Elias Rukwago. Leta yari yahagarariwe n'abashinjacyaha barimo Richard Birivumbuka na George Bigirwa. Ikinyamakuru cyari muto cyavuze ko mwiburanisha leta yasabye ko amazina y'abatangabuhamya bamwe ahishwa kugira ngo barindwe ariko umunyamategeko Mpanga yabirwanije cyane agaragaza ko ibyo leta isaba bidafite ishingiro rikomeye mu mategeko. Yibanze cyane ku gushinja umushinjacyaha mukuru Joseph Cyumuhendo amuhata ibibazo bikomeye ku bunyamwuga bwe n'ubumenyi afite ku bijyanye no kurinda abatangabuhamya. Mpanga yamubaje niba ari impuguke muri ibyo bikorwa maze Cyumuhendo abanza gushidikanya. Nyuma zo kwemera ko ari impuguke nyuma kubazwa kenshi, Mpanga yagaragaje ko ibimenyetso leta ishingiraho bigomba
ko yari umunyandiko z'indahiro n'ibyo bimenyetso bidahagije ubusabe bwa leta bushobora guteshwa agaciro. Yasabye ko urukiko rutagendera ku bintu bitari mu nyandiko zemewe n'amategeko. Kiyomuhendo yemeye ko mu by'ukuri ibiri mu nyandiko z'indahiro ari byo bishingirwa mu gufata icyemezo, nubwo yavuze ko icyemezo cya nyuma kiri mu bubasha bw'urukiko. Leta irashaka guhisha abatangabuhamya kubera impamvu z'umutekano. Abunganira Kizza Besigye bavuga ko ibyo bidafite ishingiro rihagije mu bigendanye n'amategeko. Habayeho kubazanya gukomeye mu rukiko kujyanye n'ubumenyi n'ubushobozi bw'umushinjacyaha. Urukiko ruzafata icyemezo rushingiye ku bimenyetso byatanzwe. Reka mve muri Uganda ariko mabwiye kuri raporo nshya yerekanye ko mu gihugu cya Uganda abana benshi bapfusha ababyeyi b'abagabo, no kuvuga base kurusha ababyeyi b'abagore, ubwo ndavuga ba nyina. Iyi raporo yakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarushamibare muri Uganda ku bana batishoboye b'imfubyi mu myaka 2 ishize, igaragaza ko 6.2% by'abana bapfushije base naho 2.5% bapfushije ba nyina. Muri rusange hafi 13% by'abana bari munsi y'imyaka 18, no kuvuga hafi 3 bapfushije nibura umubyeyi umwe, naho 4.2% bapfushije ababyeyi bombi. Hari abana barenga 1.3 bapfushije base mu gihe barenga 1550 bapfushije ba nyina. Abahanga bagaragaza impamvu nyinshi zituma abagabo bapfa hakiri kare muri Uganda, harimo gukora imirimo n'ibikorwa bishyira ubuzima bwabo mu kaga. Abagabo ngo bakunze gukora imirimo ikomeye cyangwa se iteje ibyago nk'igisirikare, gutwara moto n'indi. Hari imyitwarire ishobora kwangiza ubuzima, harimo kunywa inzoga nyinshi, gukoresha ibiyobyabwenge, imyitwarire mu muhanda n'ihohoterwa. Hari ukutita ku buzima bwabo. Abagabo ngo bakunda kudahita bajya kwa muganga no kwihanganira uburwayi. Hari ubuzima bwabo bugufi ugereranyije n'abagore. Impuzandengo y'imyaka abagabo babaho ni 67, mu gihe abagore baho imyaka hafi 70 muri Uganda. Kwimuka bajya mu gushaka akazi hanze, abagabo benshi ngo bajya gukorera mu mahanga nyuma yo kubyara, bamwe bagapfira bagasiga abana. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko hari ingaruka ku bana, kuko urupfu rwa se rugira ingaruka zikomeye ku bana. Harimo abana b'abakobwa bapfuje base bafite ibyago byinshi byo kuba ababyeyi bakiri bato. Abana benshi bapfuje ababyeyi bagorwa no kujya ku ishuri, 54% gusa nibo bajya ku ishuri, 72% by'abana batari imfubyi nibo biga. Abana benshi ngo baba mu ngo ziwe n'abagore nyuma y'urupfu rwa se. Nanone mu muryango umugabo ashobora kugira abagore benshi cyangwa se polygamy. Urupfu rw'umugabo umwe rugashobora gusiga abana benshi ari imfubyi. Ikibazo cy'imfubyi kiri cyane mu byaro no mu turere twahuye n'intambara cyangwa se ibibazo by'umutekano. Leta y'u Uganda yatangaje ko irimo itegura inkunga ku miryango ifite abana batishoboye, gahunda zo kurengera abana bose kuko bose bashobora guhura n'ibibazo. Raporo igaragaza ko urupfu rw'abagabo ari ikibazo gikomeye kigira ingaruka ku bana n'imiryango. Abanga bakavuga ko bakeneye kugabanya imyitwarire iteza ibyago, guteza imbere ubuvuzi no kwita ku buzima, gushyigikira abana bapfuje ababyeyi ndetse n'ibindi. Naho igitekerezo cy'umuherwe ariko Dangote yo gufungura uruganda rutunganya peteroli muri kano karere ngo cyaba cyahungabanyije imitima y'abanyabuganda. Ikinyamakuru The East African cyavuze ko umugabo ukize cyane muri Afurika ariko Dangote yatangaje ko ashyigikiye umushinga wo kubaka uruganda runini rutunganya peteroli mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ibintu byatumye yatangira kugira igitutu ku mushinga wa Uganda n'uruganda rwayo. Ibi byatangajwe mu nama yabereye Nairobi, Perezida William Ruto wa Kenya, Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni n'abandi bategetsi n'abashoramari bitabiriye ibiganiro ku iterambere ry'ibikorwa remezo muri Afurika. Dangote yavuze ko yiteguye kubaka nibura uruganda rushobora gutunganya utugunguru 650 twa peteroli ku munsi, rusa n'urwo afite muri Nigeria. Ati ibihugu byumvikanye uwo mushinga ushobora kurangira mu myaka 4 cyangwa 5. Uyu mushinga uzaba uhuza ibihugu byinshi birimo Kenya, Uganda, Sudani y'Epfo, Kongo Kinshasa na Tanzania, bizatanga peteroli itunganywa n'urwo ruganda. Ibi bitangajwe mu gihe Uganda ifite gahunda yayo yo kubaka uruganda ruto rutunganya utugunguru 600 ku munsi i Hoima. Uwo mushinga wari waratekerejwe nk'igihugu n'akarere, ariko igitekerezo cya Dangote cyo kubaka uruganda runini mu karere ngo cyatanye gutuma avuga ko gishobora kugabanya isoko ry'uruganda rwa Uganda cyangwa se rugwendera uburyo rwari ruteganyijwe kuzakora. Abayobozi ba Afurika y'Iburasirazuba bavuga ko hateganywa n'uruganda ruhe ruzubakwa ahitwa Tanga muri Tanzania ruzajya rutunganya peteroli iva mu bihugu bitandukanye byo muri kano karere. Perezida utavuze ko umushinga uzafasha kugabanya gushingira ku mikoreshereze ya peteroli iva hanze ya Afurika no kugabanya ibiciro biri hejuru cyane by'ingufu. Agaseke k'amakuru mu karere gapfunikira muri Kenya, abanyamakuru bayakoze ziba muri no barandika banatwe Perezida wa Kenya William Ruto agaragaza ko ashaka gukomezanya na Vice Perezida we Kithure Kindiki mu matora ari umwaka utaha, nubwo ari ibiganiro bikomeye biri kuba hagati ya n'ishyaka ry'Abantu Democratic Movement ku bijyanye n'ubufatanye bushobora kuzabaho. Mu ruzinduko yagiriye mu karere ka Munsi, Ruto yashimye cyane Kindiki, agaragaza ko mufitiye icyizere, anabaza abaturage niba mubona nk'ushoboye gukomeza iyo mirimo. Yavuze ko Kindiki aze gutegura ibikorwa by'iterambere kandi ko adakunda amakimbirane. Ibi byafashwe nk'ikimenyetso ko Ruto ashobora kumuhitamo nk'umwungirije mu matora ataha 2027. Ibi bibaye mu gihe Ruto ari mu biganiro bikomeye n'ishyaka ODM rishaka kugira ijambo rikomeye mu buyobozi bw'igihugu, harimo no kuba rishobora gusaba umwanya wa Vice Perezida mu masezerano n'ubufatanye. Hari kandi amakimbirane akomeje kurengera umutwe wa politiki itavuga ubutegetsi, aho bamwe bashinjanya kugambanira no gushaka guca intege abandi mbere y'amatora ari umwaka utaha. Mu ijambo rya Ruto wanenze cyane uwahoze ari Vice Perezida Rigathi Gachagua, amushinja gushaka kugenzura politiki mu buryo budakwiriye no kubangamira demokarasi mu gace ka Mount Kenya. Yavuze ko ubuyobozi bugomba gushingira gukorera abaturage aho gushingira ku gutinya cyangwa se guhatira abandi. Ubwo kandi abayobozi bashyigikiye Perezida William Ruto bashinje uwahoze ari Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta kuba ari utera inkunga imyigaragambyo yarinda mwana yinshi ndetse n'itsinda ry'amashyaka atavuga n'ubutegetsi yikiza hamwe avuga ko bigamije guhungabanya ubutegetsi bwa Ruto. Bavuze ko Uhuru Kenyatta ari inyuma y'iyo miryango ya politiki mu rwego rwo gushaka guhungabanya imiyoborere ya Perezida William
William Ruto wamusimbuye. Ibyo birego bivuga ko amatsinda ya politiki ari gukoresha inkunga y'amafaranga atangwa na Uhuru kugira ngo ategure inama n'ibikuru byo kwamamaza mu gihugu hose bigamije kunenga ubutegetsi buriho. Nubwo bimeze gutya ariko nta bimenyetso bifatika byatangajwe mu buryo rusange bishyigikira ibyo birego, kandi bamwe mu bayobozi bo muri politiki bakomeje kubihakana bavuga ko ibikorwa byarindamwa na henshi bidaterwa inkunga n'uwahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta. Mbabwire ko kuwa mbere umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi DCP Rigathi Gachagua yageze mu rukiko uherekejwe n'umugore Dorcas Rigadi. Abahungu be bombi n'itsinda ry'abanyamategeko be biteganyijwe ko ikibazo kizaburanishwa mbere y'inteko y'abacamanza batatu barimo Eric Ugora, Anthony Murima ndetse na Freda Mugambi, bitezweho ko bazatanga amabwiriza ku byifuzo byinshi bitegerejwe kandi bakumva impaka ku bujurire ku iyeguzo rya Gachagua. Muri urwo rukiko kandi abanyapolitiki benshi bakorana na Gachagua bagiye kwifatanya muri uru rubanza rw'ubujurire ku iyeguzwa rye. Itariki ya 17 Ukwakira mu myaka 2 nibwo Gachagua yakuwe ku mwanya wa vice perezida wa Kenya. Sena yatoye gukomeza ibirego bitanu muri 11 yashinjwaga birimo kurenga ku itegeko nshinga no gushishikariza amakimbirane ashingiye ku moko. Inteko ishinga amategeko ya Kenya mbere yo ku itariki 8 Ukwakira iretoye kumukura ku mwanya we. Mu makuru mpuzamahanga mubwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran yageze St Petersburg mu Burusiya kuwa mbere, aho bitegereje ko abonana na Perezida Vladimir Putin w'iki gihugu mu muhate wo gusaba ubufasha Uburusiya. Abbas Araghchi yabanje kujya muri Pakistan na Oman, abahuza mu ntambara ibanganije na Amerika mbere yo gukomereza mu Burusiya. Ibiciro by'ibitoro byongeye kuzamuka kuri wa mbere nyuma yo kubiganira hagati ya Amerika na Iran binaniranye mu mpera z'icyumweru gishize, bigatuma amata akomeza guhera mu kigobe cy'Abarabu. Ku cyumweru Perezida Donald Trump yabwiye Fox News ko ikibazo cyabo cyoroshye ntibashobora kugira intwaro kirimbuzi bitabaye ibyo nta mpamvu yo guhura. Yongera ati niba bashaka kuganira baza bakatureba cyangwa se bakaduhamagara, urabizi ko ari telefone, dufite imirongo myiza yizewe. Igihe cyose Iran yakomeje gushimangira ko ifite uburenganzira bwo gutunganya uranium yayo itagamije intwaro kirimbuzi ahubwo ibikorwa by'iterambere ibyo ibihugu by'uburengerazuba bw'isi bitemera. Uretse icyo, Amerika na Iran ntibumvikana ku ikoreshwa ry'imihora Hormuz. Kazem Mujarrad uhagarariye Iran mu Burusiya yatangaje urubuga rwa X ko arashaza guhura na Putin kubw'inyungu za Iran muri iki gihe yatewe n'abo hanze. Ubwo kandi Perezida Trump yavuze ko ntabwo we yari afite ubwo yakurwaga hutaberaga igikorwa cyo gusangira n'abanyamakuru bakorana n'ibiro bye, mu gihe umugabo witwaje intwaro yageragezaga kwinjira arasa. Ku cyumweru Trump yabwiye CBS News ati ntabwo wanari mfite, numva ubuzima kandi tuba mwisi itangaje. Kore Thomas Allen, umwari w'imyaka 31, niwe watawe muri yombi akekwaho iki gitero, igitezwe imbere y'urukiko kuwa mbere. Muri iki gikorwa Trump ari kumwe n'abategetsi bakuru barimo Vice Perezida we J.D. Vance, Minisitiri w'Ubuzima Robert F. Kennedy Jr., Minisitiri w'itangazamakuru Caroline Leavitt n'umwe mu mfasha bakuru Stephen Miller. Trump yavuze ko mu guhungisha abanyacyubahiro watoroheye abakozi ba Secret Service irinda perezida kumuvanaho. Ati nashaka kureba ibirimo kuba muri ako kanya twatangiye kubona ko bishoboka ko ari ikibazo gikomeye. Trump yavuze ko mu gihe kimwe abashinzwe umutekano we bamusabye ngo nyamuneka ryama hasi. Amashuri yerekana abamurinda bamusora hutihuti mu cyumba bari barimo. Abakoze iperereza ry'ibanze bavuze ko uregwa yari agambiriye abategetsi bakuru barimo na Perezida Donald Trump. Hanyuma Barack Obama wa Perezida Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaganye igitero cyagabwe kuri hoteli yakiriye ibiro bya Perezida Donald Trump byo gusangira abanyamakuru bakora inkuru muri White House. Obama yavuze ko nubwo atazi impamvu yoga by'ikiriya gitero cyo kuwa gatandatu, buri wese akwiye kwamagana igitekerezo cyo gukoresha ubugizi bwa nabi ahantu hose demokarasi yashinze imizi. Mu butumwa bwa Obama yavuze ko ashima uko abashinzwe umutekano w'igihugu babyitwayemo, ndetse yavuze ko umwe muri bo warashwe yizeye ko ubuzima bwe bugenda neza.